Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Summa amma ba'd. Assalamu aleykum hürmetli kadirler. Ağalarım, bağırlarım. Bärimizden kabırgamız kayısı otur. Aldığınızda şavuk gerekten arslan et. Kelgen kıyındıkka din üçün, yer üçün kökregin tosatını azamet et. Al bırak, hürmetli bağlarım, ol мәңгілік, o Allah eten nerse, el-baka'u lillah, Allah ol мәңгі, vel-avval vel-akhir vel-zahir vel-batin, Allah yen alğaşkı, baştalusuz, Allah yen ahırı ayaktalusuz. Odan keyin bastalığı var, bırak ayaktalmaytın, cennet, arşı, kursi, adamlar, cinler, perişteler, bunun bastalığı var. Bırak Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın kudreti bilen bu ne ayaktalmaydı. Al üçüncü olsa fadi dünya geldik, bu dünyada ne olamız, ketemiz. Kimge dost gerek olsa, oğan Allah ve Resul yetkilikte. Kimge ilim gerek olsa, oğan Kur'an ve sünnet yetkilikte. Kimge düşman gerek olsa, oğan şeytan ve özünün nefsi yetkilikte. Kimge baylık gerek olsa, oğan kanagat yetkilikte. Al kimge ibrat gerek olsa, bu ne ölüm yetkilikte. Bağırlığımız ötemiz bu dünyada. Bağırlığımız ötemiz. Bırak elhamdülillah hürmetli bağlarım, dinimiz hak, o İslam, hak din. Bu Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın adındağı мәңгі razı olan bu din. Bu dinin hizmetinde kimler olmadı? Evveli Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sahabalar, tabiinler, atba tabiinler, ulamalar, ustazlar, barlığı bu ne? Ötkülüşü al bırak bu din мәңгілік. Her birimizden yüreğimizde iman var eken, biz dinimizge, biz dilimizge, dastürümüzge, kalkımızga, yerimizge biz hizmet etemiz. Olsa dinin arkasında biz yer olup, adam olup, iki dünyada yüzümüz jarık koptur. Abu Akbar ağamıza, ustadımıza, Allah Subhanahu wa Ta'ala özünün rahmetini alsın. Bugün ömrün olsa dinge arnadı. Kepere yakanda da ol, yektin aldında oldun. Onun oyunun bağırlı olsun ne? Dindarlar. Olsun Müslüman, olsun İslam. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın moyunda yüktegen nersesin şaması giyince orunda bunu aramızdan gitti. Bu indet, bu hürmet cemaat, bu sınav. Bärimiz bilmemiz gerek. Bu dünya cennetimiz. Bu dünya cennetimiz. Kuanış bilen kaygı, yenildik bilen kıyındık. Bu keledi bu. Bu ibret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde ayıkan acaba li amril mu'min. Mu'minin ise kanday tanrılarlık. Oğan bir jasılık gelse şükürlük kılar, savabını alar. Oğan bir kıyınlık gelse sabır kılar, jali deniyorlardı, jali de savabını alar. Yen hacetisi, yen gerektisi biz bu dünyadan ötkende olsa iman ve İslam'dan ötsek biz baktımız. Yetime, keşme, ol adamın azalı, ol adamın ömrü, ol Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın aldığında. Bir tane Allah biledi, kanşamız ömür süretimizde. Bırak Allah Subhanahu wa Ta'ala ve tevekkül kılıp, özümüzge karab, kulçuluğumuzu biz yapmamız gerek, köbeytmemiz gerek. Elbette Allah'ın takdiri olmayı, azalı gelmeyi, hiç kim bu dünyadan ötmeydi. Adam bu dünyadan öter diye bir girişte girerken, ya misafir, batışka vardım, шығысқа, оңтүстікке, солтүстікке бардым.
жер бетінде саған жей тұрған бір үзім тамақ таппадым дейді екен, екінші келіп су таппадым дейді екен, үшінші база тұрған із таппадым дейді екен, төртінші келіп сенің демала тұрған денін таппадым дейді екен. Сонда құрметті бауырларым, дем кірсе ол қайтып шықпайды. Аш шаққан дем болса, ол не қылмайды, қайтып кірмейді. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бұл дүниеден өткенде де сахабалар өздерін жоғалтып қалды. Сонда Абу Бәкір Сиддиқ бүкіл сахабаларға басып айтты. Білесіздер, Абу Бәкір Сиддиқтың иманын тарату бір шетіне, басқа бүкіл үмметтің тарату екі шетіне қойса, әлбетте Абу Бәкірдің иманы басым келеді. Ne dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ne dedi Peygamberimiz aleyhisselam? Kim Muhammed için kulçuluk kılıp yürse, Muhammed kul birliğini öptü dedi. Kim için, Allah için kulçuluk kılsa, Allah subhanahu ve ta'ala menge. Böyle hürmetli bağlarım, avu birlikte intimak olsa, birlik olsa, dinge hizmet kılsa inşallah, aramızdan inşallah, yüzdegen nurdağlar, Avsatlar ağalar, Abdülgaffar ağalar, жақсылар inşallah шыға береді. Biz de ынтымақпенен, бірлікпенен inşallah olsa dinге biz қызмет етуіміз inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala tavakkal kılımız. Mine жаназа namazı бұл farz-ı kifaya. Bugün ескен қазақ Türk'ü барлығы момын мұсылмандар қабырғасы қайсы батыр. Әлбетте олардың барлығын жинау, күту мүмкін емес. Және де осындай жағдай бұл жаназа намазы farz-ı kifaya. Кім бұл дүниеден өткеннен кейін ол мұсафір біздің мойнымызда 4 парыз. Бірінші жуындыру, екінші кебінге орау, үшінші жаназасын оқу, төртінші сол жерге оған қою құрмет жамағат. Жаназаны 4 тәкбірлі Құда қаласа тұрып, шын жүректен иншалла жаназаны оқимыз. Біргелікте Құда қаласа жақсылап, дұға қылып, тәртіппенен иншалла мұны өтсек, тәртіпке қойсынған халық бұл қор болмайды. Азыр Абдулғафар ағамыздың сүйегін көтеріп неге қойғаннан кейін сол жерде тұрған 5-6 адам кірсін, еске алып, сыртта Құран оқылып, құрметті жамағат бізге лайық тарқайық иншалла. Соған әрбір намаздарда иншалла де дұға қыламыз. Қадірменді жамағат, сіздерге ескертін. Одан кейін жаназа шығарғаннан кейін санаулы сөз көтеріп алып баратын ағайындары қабірге неғылап, сіздер сыртта боласыздар, ескертіп қалып. Мен енді